Strašna nesreća se utorak dogodila u Luzijani kada je pao helikopter na autoput, a snimci incidenta su počeli da kruže internetom. Tom prilikom poginuo je pilot. Pilot je identifikovan kao Joshua Hawley, a nesreća se dogodila oko 12:30 14. decembra, prenosi Newsweek. Hawley je radio kao pilot, instruktor letenja i bio je menadžer flote i tehnologije za Fives Group, jednu građevinsku kompaniju. On je bio jedina osoba na letu helikoptera i bio je otac troje dece. Sva mlađa od 8 godina preneo je kurir. Kako su preneli mediji, pilot je bio na putu do aerodroma Lakefront da pokupi putnike. Helikopter je, kako se navodi, ostao bez elisa u vazduhu nakon sudara sa dalekovodom. Saobraćaj ka istoku bio je u prekidu na nekoliko sati. Na snimcima koji su naknadno postavljeni vide se automobili koji voze na suprotnoj strani autoputa. Dim i vatra se vide na drugoj strani mosta, dok vozila polako prolaze pored olupine helikoptera. Također na društvenoj mreži Twitter pojavio se snimak helikoptera u padu.